apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agtugaw ka pa'y man tagsarita ta, George. Ay no, may papanmanin itian niya manang nemya. Di mo man ibaga sirmunan na. Ibagaman tipod no kanyak. Agar-aram kakanumat kini Ilma at Tagalaod. Agar-aram? Isumat ti kunada. Apeng inlimad mo ti maipapan iti day taabanag kada kami kininanang. Saan ako nagdadaton kang kwanan niya? Di ka man nagululbud si ka? Saanin tayo naklunnak mo tayo. Anya? Nobya ko ni Ilma at Tagalaod nga iksti kumpare, manang. Anta ka di parikod dita. Unay kan, George. Apay ka di? Nagadua babae dita. Ni Ilma pa'y laang mat nga ekstigayam mo. Awan damutan ka ni pare Mayo? Wen angam no siyak a makakitkita kat nagalas launay. Anya jay nagsaritaan nyo kun ni ading mo itay. Asinaw, tinobiyana. Ni Ilma nga ex ni Mayo agayam na nanang. Ay nawaw, kaano pa Dayta tijak amo nanang. Nana, anya mo nga tatinaknakan jay kabsat mau. Nakunampay nanang. Nagadua babae dita. Dayjay pay laang mat nga Ilma tinapili na. Aw, sa mga kiiday no adda maibaga ni Mayaw. Ni George Smitten ati makaamong agpalawag kun kwa na nanang. Si kamot ganti lumabas pare Jones. Sa dino ti papanam, mayat ti porma ma. Adda date mi ken Ilma ita pare. Ay nawaw, husto ka di tinangag ko pare. Ni Ilma nga ex ko ti kadit mo. Wen pare, nobyak ni Ilma nga ex mo. Anya? Nay, agim-imon kan samot pare. Samot kit ti pare? Awan makagapaw tap no agimo na kanya. Abay nga ruda kas tati tsuram. Kaslag babawi kamot ten anak iwin na suwas kang guana. Si kakit dimot pare. San akas ken Ilma ti babaeng arapa-apag. Isungawan makagapaw tap no agimo na. Sigurado ka. Amangan lo inton madamdama katapalan naktaw. Awalan bibiyang ko iti day babae pare. Napayagan nga linipat ko day nga Ilma. Gets ka, agan anad ka pare. Abay ko mga agan anada. San mo nga amaw? Nanya ti kabailan nga aramidan day nga Ilma pare. Nanang, kitain nyo man no may bagay kanyak ti kawes ko. Sa dino ti papanam Ilma anak kaw. Ada ti date me kan ni George ita, nanang. Aya. Wen, nanang. Ay, bagay mula una iti kasta abadom anak kaw. Ada ama in love ni George kang ka no makita na ti kasta alangam. Nang, ti kinapintas ko, tinaka-inlaban na kanyak-kanya. Kasday mo lang na. Pagditan nyo nga minan. Ijay sentro, nanang. Mayat ijay taado ti restaurant. Ay wala. Ado ti pagpilian niyo. Nakunayo pa'y, nanang. Nang, ni George tegbus-businan. Alala-mapan kamin. Di take out ko Di mo liplipatan. Agyaman ak unay, tain libre nak, George. Awalan yaman na Ilma. Amang no dapat kahit mo agatangay. No kahit mo akanay. Agmulta ko man, no okay lang ken ka, Nene, ako unin mo ti cellphone mo. Uwan nga, Rod. Adita, inidib kon. Amuda nga adda date ko ita, agtawag da pa'y laong mo. Sino day siya? Ay, kwa, ni Manang Rina. Kapsat mo? Ay, saan? Kasinsin ko lang. Amangan no adda na pating nga ibaga naging ka. Kasinsin mo magandang tawtawan. Nasaanan?
I-text ng tunano niya at ibagana kanya. Disturbo lang iti data. Ang mga no, agpatulong manon data kasinsin ko. Ni, si kamot gaya, Mayo. Sino tayo dyan lalaki? Ni Dennis, intulod na klaang dito'y paradaan. Tadati na patag-alakad ko. Damot ni Jones, ano biyang? Apay saan nga iso ti itiks mo? Apay ang masapol sa bali a lalaki, ti mangimotorking ka. Amo Mayo, no maipapan iti day tabanag, awanan ti bibiyang mo, ta ex kalaangan. Kat ni Dennis, nasingit agayam ko day jay. Nasingad na gayim gayam ha? No saan ka mamati? Di saan ko naparikot data? Aging gagayam ita, kat saan ka nagbalbalay? Ibagam tumaring kanya ka nasingput ka. Iso nga ado ti lalaki, agayim mo ha? Una yan. Dita ka man laangan, papansin ka man. Awanan! Kasilaan ni Jones sa kumparik. Tanakatumpong iti babae agarampiat. Hoy, urayan niya pa iti ibagbagam, amok asaan ang makiwin naswas ni George kanyak. Ngamin, ayayatan nak unay-unay, kat mariknak mat dayta. Pare, sigurado maklat ka iti bagaking ka. Ano? Anya man ti bagam pare? Naranaak ni Ilma, iya paradaan tayo pare. Anya kumaita no naranaam, nabayag mutten nga awan kayo. At dati sa bali alalaki anang itulod kin ko na itay. Di nakman ang awan siga. Pudno ti bagbagak pare. Nasingid ka no agayim na tayo lalaki. No dadumagat okay lang ngamin kininanang na ti kasi nga aramidan na. Narigat ti maikamang ijay pare. Amok ibagbagam laeng dayta, tapno madadahil ti relasyon mi iti ex mo. Kas gayim mo pare. Konsor na laang kin ka. Nagdala na kung dagita. Siguro, kaya't mo ti makisinublan kin Ilma, iso akas tamo ti ibagbagam kanya pare. Makisinubla. Awanan dahi tayo ti plano pare. Kas kanahin ko nga ibagakin ka. Saan nga isaw ti babae nga arapaapat? Oo, amok na kita kay style mo pare. Kaya't mula ang apirgen ti ex mo anubyak ita, iso akas ta ti bagbagam. No sakti ka, di kan makibiyang iti relasyon may nawatab. Samutin nga umay ni Mayo dito'y balay. Ay nawaw, ita niya aga po nga umay dito, hinanang. Kay sigod mat nga umay no saan abisay. Diyakon kaya't nga umay day dya lalaki dito'y balay. Unay kan anak ka. Gayam mo magdajay. Idilaang, saan nita? Nang runa pa idinaamuak akayat na pirgen tinasayat alindangan mi kin Elma. Anya? Di mo man sobraan ti istoryam dita, George. Ah. Pudnumot asarampiting tinobyam. Mamartak pa'y gayam. Na. Kan may sa, pagan ano kuma ni Mayo tinobyam, kat adamat ten tinobyana, nakapimpintas pa'y. Saan lang aday ta? Nasingpet tinobya na ita. Saan akas itidaduma dita asarampiting. Dayta ti pudno nanang. Tidamag kukot sarampiting day a babae. Isu kanumot laang tiga po na ang nagsinad akin ni Mayaw. Simot jay kabsat mo no kas tagayam tinubyan na. Dayta nga rod mo tibiyag akayat na nanang. Takderan na Yeso mulagayam ang nakiwin naswas ni Mayaw. Daytoy mo't George akabsat mo inaram na may. Amupay, no anya tinaknakan dayta George. Naimbag kumamot ano adadenggen na asao. Awan mo nga rod. Nay, anya nga rodon ti aramidon tayo ngay. Baybay antay ulatan ananang. Tapno mapadasan na ti maibagbagakin kwa na. Di na amo ti agpili iti babae. Ay nawaw. Asino mo takabidyo kulmaw? Ni Dennis nanang. Manain. Umayda ka no kadagiti gagayim na dito'y balay nanang. Anya ti aramidin da dito'y ngay? Agsyat da ka no? Ay wala. Mabalin lang tamay. Ay, okay lang ka na kayo nanang? Okay lang. Basta mangala da iti pulutan kan ladies drink.
O sige, i-message ko nga ron ni Dennis, nanang. Isaganak nga rudin ti ice kan shotting glass. Nah, kasla agdardaras ka mo anak ko. Apay ka day. Ayan ni George nanang. Mada iti silid na. Apay, anya ti masapul mo, iti kabsat mo. Ada na patag nga ibagakan kwa na. May papan itinobya na asarampiting. Ay nawaw, anya day ta anak ko. 5 basak iti paraangan da ilma itay. Kat nakita nga ado ti lalaki a bisita na iji balayda. Mayat ti kakatawaan da nanang. Ay anak, amangan no kasinsin na laeng may. Imposible mat Masapul ang makita ni George ti nakita. Iti kasta kat di na panunutan nga inuulbud dagiti idandanon tayo kenkwana. Nasaysayaat no makita a mismo dagiti matana. Unay kan manang, makapakigtot kamot. Apay ka daya? Jay Nobiam. Ano? Apay tinubyak? 5 basak iti paraangan da itay kat nakita nga ada ti lalaki akadwa nang agin inom. Sana kasta tinubyak manang. Nakita lang nga rudin ti dua amatak. Mamartak ti sumarampiting anobyam. Sana puno daya ta manang. No di ka mamatay, mapangka iji balayda tapno makitam amis mo. Tapno amumot ti pagluglugaram Naimbagngal daw yun, nana. Hindi. Di mo maibagbaga nga umay kagayam. Anya tigat asawan dagiti makitkitak, nana. Nabarbartek mo dagiti tattao dito eh. Agraman da kayo. Gayam ni Ilma dagita. Anya klase kayo ngayon na? Apay mo ta pinalubusan nyo ang makiinom tinagduduma lalaki iti anak nyo? Wala ata dito balay lang may. Uray pay, amo yung adanobyo na. Anya nga ron ti baramina. Kay sumat ti kaya ti anak ko. Sino ti bisita tayo? Elma, apay ang kasama tayo? George, kamad gayam. Nagalas man ti kastang aramid ti may sa babae. Anya ko maita. Asa na bali? Tasan tamat anag kasar. Kan naginom kami lang, mat. Nawawanan ti bagam. Mabalit mo, ti pumanaw. Ni George kaday ta kasarsaritam iti silpon mo, anak ka. Wala nang apapaan nakmanin. Anya, mudtoy man day ta silpon, tasyak ti makisarita kang kuana. Ati nanang. Hello! Hello, Elma. Iti anya agapaw nga apaam ti anak ka. Awanan kay ti bain. Magbagak lang mo. Tamadadaal mo ti relasyon mi ano kasjay akanayon dar aramiden na nana. No agsasaw ka, kung amlan asino ka. Nakabutbutang magayam ti makiasawa iti anak yo. Awan karbangam amang ibaga iti kasta kanya. Nukas tamad lang gayam. Kukayon ta anak yo. Agwin na suwas kami. Pag ano ko nga ito sa rampiting anak yo. Bastaw sa alalakay. Langit nawala ng bera. Ay, panagkunam Ala. ka day. Nasaya at tikas tang aramidam, George. Di na pagkabiyahan na nang amok tararamidak. Ay, nawaw. Gapula ang iti sa rampiti nga babae at barbar to kamutay. Jaklaim pagarob. Magdalena mo gayam na dyan nga Elma nanang. Magdali na mo asasawom dita. Babaeng para sa lahat ako nada nanang. Sarampiting. Babae. Idi pa mo nga may nga ibagbagamikan ka. Ngam di mo mo nga rudpat dyan. Ginoram pa iti kumparem. Idi imbaga na asarampiting ni Elma Anubiam. Ayam dinapatag. Gitna mo aktig kalukwan na. Pag-alano ko nga ito sa rampiting alobya, kan konsintidura katugangan tubig. Ha? Apa yon, George? Di ka matagtagari dita? Awan bibiyang yukan niya. Ay, nawaw. Babae manan ti makagapaw? No awan ti maitulong yo. Aguli magkailangan. Naa,
Si kalangarudan ti pampanunutan may, kasta pay lang matibagam. Si kantum ngamin, di mo amo ti dumngag. Kunak tubay kat, pabasulan nakmanin. Ay tatalaga mat abasol mo. Anya ti kunam kinmayo agayam mo. Pir-dyan na ni Ilma kang kata umapal anobyam ti ex na. Ni manang mo't, ipalagip na pailang. Nakababain mo't kinimayo no maamuan na ti kastaan na pasamak. Sa painap-apam iday. Pudno ka day tinadamag ko na. Nagwin na swas kanumat na George kin Ilma. Ay, wait. Nag-breakdown Apay, Mike? Win tanaamuan na nga adda tiyaw awid ni Elma alalaki, ijay balayda. Agasam ta agiinom da kanu pa ijay. Ay, nawaw. Saan lang aday ta? Konsentidora kanu pa itiin ana. Katno day ti di mi nagkinawatan kin ni Pare George iti nana. Di napat yan ti bagbaka kasarampiting din niya babae. Talaga siguro pulida ti kasta Nabayagan na nagsina kayo. Ang maging gaitakit kasta latabay aramidon na. Wan, atang gatal mo day jay ama isa nana. Sakit konsentidura mat ni nanang na. Narigat ti may kamang ijay nana. Maray, agkapita pa ay. Agyaman aklaw na pare Mayo. Anya jay nadamag kaw. Nagbreak kayo magayam kin Ilma. Una, tasarampiting magayam amaysa. Imbagak mo ti may papaniti day ta pare. Tiyam mo kahit ulbud mo day jay. Pay ko mga ulbudang ka ay. Isungarot anak iwin na suwasak mo't lang king kwanay day. Tagatay lang niya babae. Ang pagyaman ng latan tanaam mo madagaws. Nga rod pare, nimbaglaangin na, sa saan kami pa nagkasar. Una, narigat ti madan ita asawa sa rampitay. Kan katugangan akong sintidura. Sakit ti ulo day ta pare. Naimbaglaangin pare. Un gaya. Agkasar kami ni Tinubiak intin umay abulan pare. Pudno? Un pare. Umay kanto Anyat amam. Ang mga nadamam amam ijay. Ayaw na pare, umayag. Kita lang anta pilyong mo anay imbag ti babae nga yatang. Dahil saan ang asarampitay. Tapno naragsak ti biyag mo paray. Ay, nawaw! No amom aluklukwan na ka, learn to let go ako nada. Iti kasta kat addatal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hayring ti wagwagan iti batog ti pagtrabtrabahwak kati bakit? Agkasapuran da kano iti sales lady. Anya ko maitan, hiring da? Kat ag-apply ka Ay, nawaw. Diyak kaya ti agbalin a sales lady, Russell. Di ka man bakit? Pagtrabahwam nga no amin nga ibagak kat di mo mat kaya. Dati na birukak at trabaho klakay. Ay nawaw, anya mo tatrabaho dita? Online job. Agbuya ka laang tapno agsweldo ka. Andaya mat kasta. Kada Ti ko natin nakasarita kat dakkel kanon tin na i-withdraw na. Iso nag-register akmeten Daytan samot je adda mabaybayadan. Wen, ada ti 2,000 apuunan. Ngem agsublin tumetla adagos lakay. Iso ti imbaga ti nag-imbita kanyak. Ay, kita am abakat. Narigat ni may scam. Iskam met nga ibagbagam si Russell. Saan nga iskam ti trabaho kanya?
Nay, nagkapuan teleksyon baboy, bakit? Ket ginatang ko Ada kwartam? Di mat imbagak keng ka nga ada ti trabaho iti online. Naala kon ti umuna aswildok. Mangibang ko aktumanen iti dakdakkel no kwa lakay. Ay, kita bakit? Awan ti easy money. Ay na, legal day di akumpanya. No siyak ti sika, ag-register ka matan. Tapno saanan amasapol nga agbambannog ka nga agtrabaho. Asino matyada kumpanya na amayat nga agpaluging ay? Ag-member ka nga min atap no maamuam lakay. No siyak, saan apulos? Diyak kayat ti kasta trabaho? Okay. Ada kang kadayta no kayat mo ti agbambannog. Choice mo matan dayta Ay, kasano ngayon dayta? Jak matan mairwar ti kwartak. Jak matan maiwithdraw. Ay, masapul gayang nga ada ti maimbitang ag-register mo't. Sakit dakkel ti in-deposit ko. Nay, adan samot parikot mo bakal? Kasano mo ngamin lakay. Jak matan mairwar ti kwartak. Masapul ka nung ada ti imbita nga ag-register. Anya, Kasano dayto yun? Sakit dakkel mat ti in-deposit ko. kunaktupay ken ka. Amangan no pudno ti atap ko nga iskam day ta trabaho. Sana mabalin lakay. Kakaisuna akwartak dayjay. Asino nga tati mabalin nga imbita nga ag-member mo't. Pangasim di ka agar-aramid iti kalukwan. Kaasimot na iti maimbitam no may law anda gapukin ka. No awan ti maimbitak, awanan Jakun mairwar ti kwartak. Awanan logi ka. Naloko kan. No nag-apply ka kung maidi ibagbagakin ka, di nasayaat ko Saan ka kumangag parparikot ita? Sana mabalin. Jak ipalubos ang masayang ti kwartak lakay. Awan aramidam kasinsintot say. Awan kasinsin, apay ka deng. Awan pa'y nabiru kam apagtrabahuam. Awan pay nga rod. Agbirbiro kakpay lang. Ada amok ang mabalin mo apagtrabahuan kasinsin. Anya day ta? Dayto ni I-download mo dayto nga application iti cellphone mo. Ag-register ka kasinsin. Kasano ngay nga agsweldo ak dita kasinsen? Agbuya ka laeng kasinsin. Ngamsakbay ama kapag rugi ka. Masapol nga ada deposit mo 2,000. Ay nawaw, nagdakkelan kasinsen. Kasta talaga. Ngamdakkel tumat ti maswildom no kwa. Anya ngay, mayat ka kaday. Nalakalaang dayto yung trabaho kasinsen. Panunutek pay man kasinsen. Okay, ada kang kaday ta. Kumusta nga ti trabaho nga ijayjaya ti kasinsin mawanak ka? Nakadesisyon ka ka din? Kasla agdwa-dwa ak nga rod tatang. Kung ako man no dakkel ti maswildom ijay. Dinamag ko ti gayem ko, kat na ibaga na anarigat ka numot gayam tag withdraw iti kasya at trabaho. Nag-member ka no ngam nalugi mat. Masapul ka no ngamin nga adda ti maimbitam nga ag-register, sakbay ang maka-withdraw ka. Anya, Panagkunayo tatang, husto laang nga tano saan akon nga ag-member. lukas ta ti imbaga ti gayem mo. Nasaysayaat no saan laang anak kao. Ang mga numalugi ka matakas kenkwana. Sapay nagrigat agbirok iti kwarta ita apanaway. Ada akmanen kasinsen. Kumusta ngay? Ag-member ka ka din. Pasensya kan kasinsin, ngam saanan. Diyak kayat ti ag-member iti day tatrabaho. Narigat ka numat ko na ti gayem ko nakapadas. Ay nawaw. Asino matagayam mo? Kasano ko maanarigat? Kat no naglakalaang may. Dakkel pa'y ti income no kwa. Agaplayak latan ijay sentro kasinsin. Sayang mo't. Diyak kayat ti maiskam kasinsin. Iskam mo't nga ibagbagam dita. Saan nga iskam ti ijajayak at trabaho kang kanya? Awan mo't laang pagpuuna kasinsin. Pasensya kan talaga. Anya ti umay mo gatangan, kate. Sa anak agumatang na Leticia. Anya ngay nga raw. Imbitaan kayo nana. Ijay. Pagkwartaan nana. Ada ti touchscreen a cellphone yaw. Saan ka day? Ay kaadda Apay ngamin aya. I-download yun dahito yung application. Sa kayo ag-register nana. Ay nawaw. Anya ngay dayta.
Pagkwartaan na. Iso ti paggapgapuan ti kwarta may. Iso akitaan nyaw. Uray sa anak nga agtrabaho kat adalat ta kwartak. Aya, Kuun! Iso na lang tamasapul ti 2,000 apuunan. Mabalin mo lang anayunan na. No dakdakkel ti puunam, dakdakkel tumet ti income mo. ay nawaw. Kaslamayat day ta Ay wala, mayat talaga nana. Nalakalaeng. Anya ngay, kayat yaw ti agregister. Ay, wan! Ngam kompleto pa'y ati 2,000 apuunan. Umay kanto dito istor ko inton lunay sta isuro na, wan! Mayat ti isa mo ang nagawid Siyempre Apay mo, Wun ata mairwar ko malaangan ti kwartak iti dayjay nga application. anya? At dati nakasarita kat agregister kano inton lunis lakay. Ay, kasi mo it na sino man day ta. Naa, apay akaasay. Una, ta ipasamot kan kwa na ti parikot mo. Masapul nga road nga dati may isang agregister iti link ko tapno maka-withdraw ak lakay. Panunutom mamat ti pada mataaw. Naloko ka lang arudan. Aramidam mat iti pada mataaw. Asino mati mayat amaluging ay. Mapanak iti ayan ni Nana Leticia itatatang. Apay ijay, Mapan ko bayadan ti utang ko iti istor na. pakibayad mo tuman ti 20 pesos nga uday. Dayjay laang ti utang yo tatang. Wine, pakibayad mo pa'y laang tapno malpasan. Tapno pautangan nakmanan no awan kwartak. Ungayam nana, inayon mo ti 20 pesos nga udi ni tatang. Sige, kat agyaman aklaunay, tutse. Awan anyaman na nana. Utang mi dayta, iso arumbang laang abayadan me. Adamot laangan pagpuunak. Makaregister akon iti trabaho nga ibagbaga ni Katay. Ha? Anya ti kunayo nana? Agregister ak iti trabaho nga ibagbaga ni Katay, kunak. Masapul ka no nga men ti 2,000 apuunan. Ngam agsubli ka no mat adagos, tanalakalaang ti maaramid, kan nalakalaang ama i-withdraw. Ay nawaw, ululbudan na kayo dayjay akasinsin ko nana. Ha? Sigon itigayim ko ang nakapadas iti kasya trabaho, kat narigat ka no. Masapul nga adda ti maimbita tapno maka-withdraw. Aya, Nalugi ka no tigayim ko nana. Adda siguro dagiti naka-withdraw, numan-mano. Saan nga amin kat mapagasatan? No da tayo amamirmiraot kat narigat ti ma-scam nana. Adda ako, Nana Leticia. Agregister kayon. ay saan gaya man? Ah, anya? Jakon ituloy ti agregister, Katay. Ay nawaw. Saan mabalin ti kastaan, Nana? Saan ka di nagsaritaan tayon dayta? Wan, ngam no siyak amarigrigat. Jak lakit di kayat ti malugay. Ti ko na ni Tutse, kat narigatan ka no ti gayam na anaka-withdraw iti daytang application. No kasta. Dayjay manan atot si tinang dadaal iti plano? Talaga mat dayjay akasinsin ko No panunutan ana imbag, asino mat ngay ngamin ti kayat na ti malugay. Ammom si ka, Tutsay. Talaga kontrabida ka. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupudutan ti ulom kasinsin. Wala ta dinadaal na Nana Leticia. Ah, dayta ti makagapo. Kasinsin ka pa'y mga road. Ti kanyak laeng, di ka agulbud para laeng iti kwarta. Kaasimot jay bakit alukluk kunyaw. No di mo kaya ti ag-member. Di mo dadaalan ti trabaho amang bibiyag kanyak. Saan ko adadaalan ti trabaho yo kasinsin? Ti kanyak laeng, ibagayo ti pudno kadagiti imbitaan nyo. Na Sobra kan inuulbud mo't ngamin ti istoryayo. Tapno laeng agregister ti padayo a tao. Di kay maasyan kadagiti mailawan kapo kada kayaw. ang mga no kasapulan nyo ti trabaho, Nana Nilay. Nay, anya at trabaho ngay. Online job, Nana. Ay nawaw, anya at trabaho dayta. Dahito yung application, Nana. Agbuy-buya kayo laang. Dakkel ti mai-withdraw yo dito, ino ag-register kayo, Nana. Iso ti paggap-gapuan ti kwartak. Ay, nakaregister akong dita.
Ngam saan mo't apod no analakalaang tagsweldo dita? Amangan mo ngamin no sadot kayo. Noo mo na awid raw, nalakalaang, ngam no may kadwa ay awanan, agparigatan, masapul nga adda ti maimbitam. Ha? Day tati pudnaw, iso ada kayaw, no agimbita kayo kat jay pudno ti bagayaw, saan kat atay inuulbawd. O na yan da dya akatay, Apay ni Katay, marinilay. ipili na kitin nga registerak iti online at trabaho nga idi jayan na. Dayta ka day, jay bagbaga na ang mabayadan, maray. Wun maray. Ay nawaw, imay mutlaang dito istor ko, idi napalabas abulan, maray. Naimbaglaangan taadda nito't si anang ibaga kanya. Saan apod naw ti bagbagada na lakalaang ti agswil daw? No damaw, okay lang. Ngam no dakkelin ti puunam, ha? Agparigat dan nga agwidraw. Hay, na yon ti tattao ita. Tila mapampanunot da apagkwartaan. Wun nga rod maray. No kakasta ngamin nga online kat ibagada adakkel ti maswil daw. Imposible da ita. All budan da kalaang tapno agregister ka kat makakumisundakan ka. Adaman sa lutsudakan ka, Russell. Anya na ita, tatagado? Pudno ka day, adakal ti masusweldo ni bakat mau, iti online na trabaho na. No ti online application ti dakdakamatan nyo, agparparikot ni bakat ko ita, tata. Ay nawaw, apay mait. Una, tamasapol nga damay sa ama imbitana, sakbay ama error na ti kwartana. Di ko na nakantot si ide, kat dakal ka no ti masusweldo na. Na minsan lang nga naka-withdraw tata. Diyadad do mga ibagbaga na, inuulbud laang. Imbaga na lang nga nalaka, tapno adda ma-recruit na. Anya! Day tatipod no tata. No daddo mga min, kat saan da nga ibaga tipod no, may papan ka dagita nga online application, kas kada online job. Agulbud da. Ibaga da amayat, nga oresan mo, tapno lang ag-register ka. Ay nawaw, saan mo't kat di nga amin, kat scam? Ngam kaaduan ita, tata. Isa masapol nga aganad tayo. Ay naimbaglaangan ta saan ta nag-member. Wun nga rod nana, pudno gayam tinaibaga ti gayam ko. Ay, talaga mo ti tattao ita. Aramiden da amin. Agulbod kan lukwan da ti pada da atao tapno laang ada kwartada. Wun nga rod, tugod to bitro ngamin nana. Dakil unay ti kwarta asusweldon da kanong. Naimbag kumamot ano dagita nag-member kat saan da nga agul-ulbawd. Siyempre, agulbud damot tin atap no adda maimbitada nana. Saan mo't kit di nga amin kat iskam, ngam addalat na. Ibagada amayat daytoy uray saan damot asiguradong. Hay, wan nga rod Isu amasapol nga ganat tayo. Saan tayo nga agpaluko kadakwada? Saan man anasaya at ti ugali nga agululbod, kasi? Ay nawaw, kasangsangpot ko laang ngam kastamot ti ipasungad mo. Apay ka di aya? Apay nga ibagbagam kano analaka ti ag-withdraw, ken dakkel ti sweldo iti dadyang application. Unay kan, Russell? Common sense mo Common sense. Naragsak ka kaday, no ti kwarta agas gastusam kat naggapo iti pananglukaw, iti pada matao. Diskarte nga rod day jay tapno ag-member damot. Ay, awan mon kasi. Agar aramid ka lang iti pagbasbasulam. Kaasi mo, nagiti may sagmak, gapo iti kinaulbud mo. Agring-rigat na lang arod. Lukwam pa lang, ulbudang pala ida. Di ka makarik na iti konsensya ya. Adamot kadakwada ano ag-member da. Wen, adda kadakwada. Ngam sakbay nga imbita ida, ibagam ti pudno. Di mo ibaga adakkel ti masweldo da, no saan mo't gayam. Makabasbasol ka lang. Apay kasta ti kawas mo. Ada interview? Wan, agaplayak latan. Kasta Alanganan mo laangan ang maiwidrok ti kwartak iti dadyang application. Agraman po unak, awanan, saan mo't ang nagsubli. Tinapatag kat awan na lokom. Awan na imbitam. Kasi damot ano may lawan dagapukin ka. Sa bagay mo't kit di Bidrot ko mo dayjay ta nagpaluko
Gaputa naka-withdraw ak itinaminsan kat impagarup kon amayat day a trabaho. Pagadalam daytan napasamakan ka bakit? No legal at trabaho, awan tinala ka. Wen, agpakada ak nga rudan. Adapay interview ita. Ituloy tantulaan ti agsarita inton malaw. Okay, agan anad ka mahit bakit? Kita ma, tama nga naadamanan ijaya da nga isi ni ijay kat patsyem manan. Saanan lakay? Nagadala kung tinapasamak kanya. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma timang loko kan agulbod tapno maadaan tayo laang iti kwarta. No kayat tayo ti agprogreso, arami din tayo kuma babaan iti nasayaat kan legal awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sigurado ka kada iti desisyon mo, Marivek? Wen tatang, ilakad dagiti papeles, itikas na kat legal ti amin. Di ka mababalaw, nukas tati kayat mo nga ramidan, anak ka. Sipod pa'y idi kat planok dayto yan. Saan laang ngamin akayat ni Fernan ang maaddaan kami iti ampon. Kat itata naragsak mutan iti dan na ti sabali a babae. Panawon mutan tapno aramidak ti banag amang kumpleto kanyak tatang. Mawatan ka, anak ka. Amok akayat mula unay ti maadan iti anak. Ngamdak sang gasat, tadamit problema ti matris mo. Inaklon kon asi pupuso ti kastoy akasasaan ko tatang. Amok nga imposible nga agsikugak. Ni Valerie laangan tinamnamak ita tatang. Amok nga dati plano ti Diyos para kin ka. Isuan na pasamak ti kasta, anak ka. Oh, dahito tagbalin asilad mo, Valerie anak ko. Agyaman naklaunay, Auntie Marivic. Mami ko namon Agyaman naklaunay, Mami. Manipod ita. Mami mutan ti awag mo kanya. O ala, aginanakan, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Ayaban kan tulaangan no makaluto ak. Tulungan kayon, Mami. Ay nawaw, saanon, kabailak mo't. Ala, ginanakan, tamok anabamban no ka iti biyahe. Sakit agenrol ka pa inton bigat. Aginanaak tulaangan kalpasan ti panangan tayo. Kayat kayo atulungan, Mami. Diyak kayat asyak ti pagserbian yo. Libre lang arudan ti panagnaad ko ditoy. O sige, sikat ti makaam mo anak ko. Anyat ko namitain, Ruby? Ni Maribek akabsat ko lakay. At damot gayam ampun na. Anya? Wen, jak man ammo no anya ti adda iti panunot na day akabsat ko. Kay kayat napay atulungan ti saan na akadara ngem dagiti kaanakan na. Kaya't nasiguro mo't ang mapadasan ta agbaling nga inaa. Sa balilat tamot ano kadaram ti tulungam. Ay nawaw, kwarta na rin bakit? Noon niya man ti desisyon na uno plano na apang igastusan. Awanan bibiyang tayaw, tanagrigatan na dayta kwarta. Ay na, pagbabawyan nanto ti kasengar aramidan na. Agasam ngay tapagadalan na pay dayjay nga ampon. Anya launay ti pagsaksakitan dinakam mo bakit? Kwarta na mo ti gastusan na. Saan lang nga ita ti Aldaw, Brian? Dumtang to ti panawan nga agsangit dayjay amarivek. Unay ka. Imbis adagiti kaanakan na titulungan na, saan ta priority na pay kiti day tanga ampun na? Ay nawaw talaga.
ni Marivic ngay, tatang. Awan dito yung balay. Nakimiting da. Tada ka lumiting iti pagad-adalan ni Valerie. Naimbag pa'y day tang ampun na, tamatulungan na. Dagiti ngay kaanakan na, awan, di na pa'y maikan iti allowance da. Nawa, apay mo't nga graman allowance ti anak mo kit itid na. Anda kayo mo't kini Brian. Imbis agastusan na ti kwarta na iti day a Valerie, itad na latta kuman kadagiti kaanakan na akadara na. Nya, Asino kumangay tinamnamaan na mga iwan kenkwa na inton kumapsot, kat saan mat nga rod nga agsikaw. at damit panunot ti kapsat mo. Nanakam ni Mary Faith. Pat-check nga dati plano na para ti biyag na. Ay na, diwa mo tatang, saan analaka ti agsasao kunak tumat. Ang damit tiniti kapsat mo dayta ah. No may papaniti dayta banag. Isumiteng ti makamong ang desisyon para ti pagina. Agrubuata kun, mami. Mabiit lang nakong. Ada ka di ibilin nyo, mami? Naibus samot ten ka allowance mo. Ada pa'y laang nabati. Sa anak mat nga unay nga aggastos iji pagadalan. Ne, kita ama, amangan mat nagbisbisin ka iji pagadalan nyo. Saan matkit di, mami? Awan rumbang apagdanagan nyo. No maibus ti allowance mo, ibagam adagos kanya, kwan. Wan, mami. Agrubuata kun. Sige, agan-anad ka anak ko. Naimbaglain ah. Tasan agastadora ti anak mo, Mary Faith, anak ka. Siya na kasi tinado mga ampun dita. Saan mat kiti tatang? Ba nag-apagyamanak launay? Aga sumanday ta apan ang isakit mo iti ampun mo, Marive. Oh, anya man ti kayat mo asawan manang Ruby. Sa bali mat ti mindset mo niya. Kay kayat mo pa iti tumulong iti sa bali a tao, ngem ti tumulong kadagiti kakaanakam. Saan asabali at tao ni Valerie manang? Ay nawaw, anya saan? Kat no naglawag asaan tay akadara day jay nga ampun mo. No siya, imbilang kun kaspud no nga anak ko ni Valerie manang. Diyak amuking ka. Imbis adagiti kakaanakam ti tulungap. Adda kayo mat kini Manong Brian. Pagbabawyam taw dagitang aramidam. Anya? Dumteng to ti aldaw, ada kami akadaram ti pagkamangam. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Apa yan nanakaw? Nan ano ka? Diya ka mo tatang. Basta maditirik na. Nawa, agpa-check up ka nga ro dun ah. Wan tatang. Mapan kami kini Valerie inton madamdama. Mamigat kayon, mami. Nagluto ak iti sinigang tapno adda pamigsayo. Agyaman naklaunay anak ko. Uray da kayo, apong, mangan kay matan. Uweng, inton madamdama akpay. Umuna kay latan apak. Uwing gaya, pagpa-check upan nyo ay inton madamdama. Ijay sentro tatang. At napagluganan niya, Kinasaritak ni Kasinsin Herbert tatang. nasaya at big nga rod no kasta. Tapnusan kay amarigatan nga ag-commute. Asino yung mawag bakit? Tinalaing akabsat ko ah. Anya tinyawag na keng ka. Adda ka no yung hospital ita. Apa nga day di ospital? Anong tikapsat mo? Diyak mo ah. Kimaro siguro at an-anayin na. Ay, gat mapan mo sa rungkaran ah. Masaduta. Kan may sa, busy akmat laang. Da siya naging Cheryl nga eh. Ay na, sigurado ang masadut lang dagiti anak mo. May mayat lang tamot ano bisitaan yung tikapsat mo. Ay na, kas na kunak itayan, busy ak Brian, busy ak. Di mo man ulit-ulitin asarong karak day tatao. Di ka agungot abakit. Ibagbagak laang mo. No makapaasar kan tumat ngamin. No asino ti kayat na amapan, kat di iso ti mapan. Asino ti banbanugan day di amaribik ngay. Ay nawaw. Kaslasaan mo matakapsat di tao nagsasao ka. Para makita ano asikasun ti panpanakkel na nga ampun na. Naimbaglain nga yung tamayatin tirik na manakaw. Wan nga ro tatang. Saanin ang mabalin nga agbanuga. Di mo unay ngamin ah. Numabalengkit may salaang kumati trabaho. Wan tatang. Narigat nga agpaiso no ti bagi tayo ti agsurrender. Naimbaglain ah. Tada ni Valerie. Wan nga rod. Isumot tinaanos anang kadkadwa kanyak iji ospital. Panagkunak katusto lang ti desisyon ko tatang. Anya ang desisyon mo, anak ka? Husto lang ti desisyon ko ang mangampon kini Valerie.
Kita kat saan apulos ang nagpakpakita dagiti kakaanak idi na ospitalak. Uray ni Manang Ruby akabsat ko. Kaya't datulungam ita, kastamit ipakpakita ta. Panagriknak kat ti kwartak laang ti kayat datatang. Sipod idi, no agkasapulan na kat awan da nga agpakita. Nalag-ananak laang idi adda ni Valerie. Ngam no agsasao ni Manang Ruby, kaslada kas unay ti ampun ko. At dalat taday-tay ti tao. Saan nga amin nga ampon kat managing bubukog? Saan mo't nga amin nakabagyan kat manang sakit? Pudno launay tatang, adda day tay ti tao, no daduma, saan laang adara ti pakakitaan na. Di mo mababalaw ti kabsat mo, Rubey. Nga may tunggal ka sa pulan da kayaw, kat awan kayaw ngagpakita. Ura edi masansan ti panagapat aki ni Fernan, kat awan bibiyang yaw. Wen ata busy kami nga rod, tatang. Hey daw, saan arasunday ta anak kaw? No di na kayat atulungan dagiti kakaanakan na, saan mi nga ipilit. Ngam daytoy ti tandaanan na, tatang. Awan tinamnamaan na atulong, manipod kada kami. Iti kasta nga imbaga, kat madlaw ati kwarta lang ti kabsat mo ti pagin-interesan yaw. Iso asaan nga agsikog, takas ta ti ugali na, tatang. Ya. Do sa lakit di dayta. Managing bubukod launay ti kabsat ko. Noon na saya nga ibaga, pumanaw kay. Di mo pagbasuraan ti lapayag kaw. Kat anyangay, naragsak kan, Maribek. Ay nawaw, apay akas tamanan manang. Naragsak ka, anak kaadal ti ampun mo. Kat dagiti ka anakam amis mo akadaram, saan daan nakapagturpos. Awan na talgad at trabaho da. Awan basol ko di tama nang. Awan basol mo? Amok ha? Sipod pa'y ide, di mo kayat ama kaadal dagiti kakaanakam. Saan apod no day tama nang? Isu a pinilim ti mangampon, ngam ti suportaram dagiti kakaanakam. Amo yung mati kasasaad ko. Amo yung nga imposible nga agsikugak. Kayat ko amarik na ti agbalin nga ina. Iso nga inyawid ko ni Valerie dito'y balay. Aho, plastic ka. Kas naganak, responsibilidad yu dagiti anak yu manang. Saan tay ko mga ipasa iti sabali? Aho, makita ano aginggat ka ano nga isakit na kaday tangampon mo. Hello, Mami. Sa dino ti ayan nyo, awan mat tao dito'y balay. Uray ni Apong, awan mat dito'y. At da kami dito'y ospital anak ko. Anyat ar-arami din nyo dita, Mami. Intaray mi ni apong mo. Anya? Awan pagdanagam ta natalgad met ket diti kasasaad na ita. Mapanak dita itamat laang. Saanen? Agi na nakakit dita, dapat trabaho minton bigat. Umay kulakitaan ni Apong, Mami. At da pagluganam, Ag-tricycle laklatan, Mami. Nangyagak iti protasyo, Apong. Alday, ang yaman ak launay apok. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno dagos nga agimbag kayo. Wait, isubat ka na nabidak. Agpakadaak nga rudan, adapay trabahok inton bigat. Agan-anad ka. Agpakadaakon, Mami. mala, agan-anad ka anak. Ikandadom ana imbag ti balay, When, Mami? Na ospital mo't gayam ni tatang. Kat, anya kumaitano na ospital. Ay daw, sarungkaran nyo mo't Busy ah. Kas tamot a kanayon ti bagam. Busy ka kanayon. Dagiti anak mo ti baon mo, no kayat da. Dagi jay pailaang mo't ti kunam. Saan damot nga rod ang mapangnamnamaan. No di da kayat ti mapan iti ospital, di mo ipilit. Mga kamuka man lang. No siya, sarungkarak ni tatang ija ospital. Di mapan ka, no mapan ka. Di na kampilitan. Iso asaan ang nakaadal da kita anak ta. Kas tangamin ti panangisurom katakwada. Naa, basol ko pa'y gayam ita. Kitaan nyo at tatang, no anya tibilin ti doktor, iso tiaramidan nyo. Wen, anak kaw. Ni, apay kasla saan kay anaragsak anak kaawit tayon. Una, tadakpot nakita dagiti apaw. Uray ni Ruby akabsat mo. Ay natatang, awan bibiyang dakada tayo. Kasta nga minti madlaw ko sipod iti. Sa balit ti ugali na.
Iso apa nagkunak, husto lang ani Valerie ti tinulungan ta, tatang. Ngamin, isumat ti mangisaksakit ka data. Naimbaglaan tada ni Valerie akatulungan ta. Wen nga ro, tatang, talaga ang mapangnamnamaan, uray saan ta akadara. Nakaidasara kun iti kanin tayo, mami. Apong. Wen, umayan anak! Oh, nangagyod ay jay, tatang, mangantayon. Umuna kayo namangan. Sa anak pa mo ta mabisig. Ay nasan ang mabalin, tatang? Masapon nga gigidan tayo. Agtumar kayo pa'y iti agas, intun madamdama. Naimbag man ta nakaruar kayong matlang adagos ija ospital, tatang. Kasi ti apo, apay mo't adi kay nagpakpakita. Apay adi naksinarungkara di ospital. Busy kami. Anya, Awan ti oras may. Di bali tadamat na nga si kaso kada kayo. maawatak itan. Tiyan niya, tatang. Maawatak itan. No apay amas pinili ni Marivic ti mangala itampon na. Ti tumulong iti saan namit akadara. Ay na, di yung man ipalagip day ta kanyak, tatang. Napadag ni kak ahos tula ang gayam ti desisyon ti kabsat mo. Ay, nuamok lang akas jay ti aramidan ni tatang. Sa anak ko man anapan ijay. Ay nawaw, apay manay. Tatila mat ibagbagana. Anya, Maawat ako, no apay akas jay ti inaramid ti kapsat mo, kung nanakit di kanya kon. ay nawaw. Aging ka kadita. Kit nasakit tinakam mo ta sa bali at tao ti tinulungan ti kapsat mo. No anya man tinapasama kiti biyag dagiti anak ta. Choice damot day jay. Isu damot tinangaramid iti gasat da. Ay, basta. No para kanyak bakit. Gusto lang tinaramid ti kapsat mo. Kita kat agapit mo nita. Nasingput ngamin jampon na. Kasta pa'y lang matibagam. No dagiti anak ta akanakan na ti tinulungan na. Awan lat amok. Sapay sa bali mo ti ugali dagiti anak mo. Diyak mo. Nanya mo tin sursurong katakwada. Alawanan, uston, agsardeng kan, Brian. Kasta talaga ti biyag. Isungaklo namun bakit. Amok aday nga ugali yu ti may sa ama kagapo. No apay pinili ni Marivic ti tumulong iti sa bali a tao. Ngum ti tumulong ken kaakabsat na. Ay, nawaw! At datay pagsasao ako nana, ununaan ti pamilya sakbay ti dadduma. Ngam no maminsan, datayo matlaang ti agar-aramid iti rason. No apay asaan datayo akayat atulungan dagiti kabagyan tayo. Sakbay nga agreklamo tayo, amirisan tayo pay ti biddot tayo. Taamangan no datayo matgayam ti ayan ti parikot. Isu adida kayat ti tumulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw. Anong tadara, Francia anak kaw? Ni tatang mat, syempre, inayon ko iti lakok, tatang. Ado nga min dagiti customer ko, nga agbirbirok iti Betamax. Ay, mayat ano kasta? Ada-adago si target customer mo. Un tatang. Sigurado lang ang anadalos ti dara ginatang mo. Syempre, mata. Pabura kang pay, anak kaw.
Ay na, sayang tigasol no paburukak pailaang tatang. Ay, daw, panunuto mo na ito customer mo, ah. Saan mo ta mabalin nga lakwam ida iti Betamax asan analutaw? Di kay ka di makibiyang tatang. Amok aramida kanya. Padamat gayon, Betamax ala akong bakit. Ada. Lakwan nakman nga ron. Taramanak no na imas madlaing. Ay nawaw, agpili ka laangan iti sabali lakay. Nay, apa nga Betamax na rod mo tiket ko. Ay kwa, awanan. Nai-reserve na nabati a Betamax. Iso nga agpili kalatan iti sabali. Kayat mo ti barbecue, nanang. Barbecue. Wen, adala ko ni Mari Francia, nanang. No kasta. Aglala ko magayaman ti kalugaran tayaw. Wen nga rod, nanang. Lima basak iti ayanda itay, iso anakitak. Ah, kasta ka day. Wen nga rod. Oh, anya ti kayat yun, nanang. Ulo, saka, wano puro akarne. Adda Betamax ala ko na. Adda, nanang. Betamax kan karnilat tangarudan. Naimas nga men tay Betamax ala ko ni Luling ijay sintro kahit. Awanan, nanang. Wan, day talaangan. Adumat gayam ti customer mo anya, Mari Francia. Ay nawaw, adu damot ah. Si kang ay mare, anyat umay mo gatangan. Karne kan Betamax man, Mare. Mauray mo ka di mare, mangituno akpay lang. Ay katuan, Mare. Urayak nga urayan. Saan mo't siguro ang mabayagan unay? Saan mo't kit di mare, sakto laang. Sige, agpili ka iti kayat mo ta itunok. Ay, wan, Mare. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Daytoy latan, Mare. Ala mare, agtugaw ka pa'y lang arod, ta urayam, ah? Wan, Mare. Naimbag man ta, napanunot mo mati aglako iti kasta? Wen taad damot agatang mare. Kano da duma, katilakok a barbecue ti sida dagiti kalugaran tayo. Wan ta, mabalin mo't ngamin ang maisida, Mare. Tipid, kun saan ang masapol nga agluto da mare. Ay, wan Mare. Apay ngay akas jay, nanang. Apa yan, bibang? Ay na, sa bali mo't tiraman ti Betamax alako ni Mari Francia, nanang. Kasano asa balay? Yan, ramanakman. Ay na, saan nanang? Di yun ramanan, delikado. Ngat kayat mo asawan, anak ko. Aday ta, nanang, kitaan nyo. Half cook mo't tila ko na Betamax. Saan analuto anaimbag? Kadardara pa'y na, kitaan nyo. Ay, una yan. Apay ngay akasta. Ay na, di na siguro pinaburakan iso akasta, nanang. Delikado iti salunat. Amangan kunak no isupay ti pakaalaan tayo iti sakay. Ay na, nakunampay, nanang. Anya nga rudan ti aramidom kadagita. Ibalang maun. Saan, nanang? Isublik iti kumarik tapno makita na matla ang akasto iti ilaklako na Betamax. Ay wala atap no amuna mo. Wan, nanang. Kaasimot dagiti customers na no kastoy lang tilako na. Awanan mare bebang, naibusan ti barbecue alako. Sa anak nga imay tapno gumatang manon, Mare. Ay nawaw, no saan ka agumatang, anyang arod ti gagaram. Imayak ta isublik ti ginatang kuking ka. Iti anya aga po nga isublim. Awan malugi akmag. Kita anaimbag ti Betamax alako, Mare. Saan mo't analuto anasayaat? Kadardara, niyaw. Half cook mo't dayta, kita Nagadulakit din aririyo. Mabalin mo't nga iluto yumanan. Ay nawaw, iso nga rod agim matangak kada kayo tawan oras kong agluto. Pasensya kan mare, ngam saan ko nga isubli ti kwartam. Oray di mo isubli ti kwartak, isublik ti lako, Mare. Saan kami amang mangan iti barbecue, asaan analuto? Di ka man agarti-arti dita, kas kalabaan nang. Ay na, saan akinaarti ti kastoy, Mare? Agan-anad kami, tatalagamat adelikado ti mangan iti saan analuto. Kita akit na makit-kita pa ilang tinalabaga, Mare. Ay no di mo kayat di saan laang, nagadupay laang mat asaom, ha? Pobre, anaarte. Anyat imay-imbaga ni Bebang, Ay, kuha, tatang. kan anyat na nakasupaw. Tila akong samo data. Ay, natatang, adala na patag ang nagsaritaan mi.
Apay akas lagap apa kayo itaya. Saan mo't? At dalabasit di mi nagkinaawatan. Ngam na urnos mo't la adagos. Sigurado ka. Wen, tatang. Katnoan niya man tinagsaritaan mi. Sekreto mi matanday jay. Saan ama sapul ama amuan nyo. Anyati ko na ni Francia, anak ko. Hay, isupay tinangato ti boses na kabayatan ti panagsarita may nanang. Di na kayat nga isubli ti kwarta. Nay, apay ngay. Hay, amupay man day dya babae. Nakaararte ak kanu kat pobre akmat. Andya, No agsasao kat kasla saan amabalin nga agreklamo ak. Gaputa marigrigat tayo laang awanan karbangan tayo nga agreklamo. delikadong mga agpay sujela ko na. Hay, amupay nanang. Tiganan siya na siguro ti adday ti panunot na. No kastala ang tila ko na, awad lat amaw. Sigurado asaan nga agbayag dahi ta negosyo na. Abay, anya tinaramid mo iti Betamax alakong bakay. Ne, anya ti kayat mo asawan, Jojo? Ag dinamagan dito lugar tayo half cook tila ako Betamax kanta duma barbecue. Ay nawaw, asino manan tinangiwaras iti dayta. Ti kayat ko amaamuan ket nupudno ka day. Sigurado nga daw mapapal kanya. Kaya't dakla ang adadaulan kadagiti customer ko. Iti anya ko maaga po nga aramidin dati kasta. Ket awan mo't ganaban da. Uso ti kas na italakay. Uso ti mang dadaul iti padada a tao ita a panawon. Ay. Kita abakit. Amang ano inton madamdama ket pudno mo't gayam tagwarwara sa damag may papanitilakom. Ay nalakay, no siyak ti sika, di mon ikaskaso dagita ibagbagada. Di bali tasaan ka mat nga apektado. Anyat parikot mo si kabebang. Ay nawaw, si kati imay dito'y balay, ngam siyak ti saludsudam iti kasta. Amo kasi kati mangiwarwaras a half cook tilakok. Ay nawaw, di ka agpabasol akasta taawan amok may papan iti day taabanag. Asino ngay kumati sa bali a pabasulat kat si kalaang mat a pobre tinarire. Tapno ibagakken ka, saan lang asyak ti gimatang itilakom? Saan lang asyak ti customer mo? Ha? Ti kunam kit di nakaararte ka amin. Dadaulam pa yan ti negosyo. I-level mo man mat ti kinaartem iti kinabaknang yo. Ha? Ay nawaw, gaputa pobre kami, awanan karbingan me, nga agrere, kasta ka day? Kunam lan asino ka amin nga agsasaw. Tapno ibagakken ka, oray na pobre kami, saan kami amang bangan iti basura? Saan agaputa pobre kami, kat pakananda kami matan, iti saan analuto? Oh, pobre anak arte. Pwe! Hay, rupat kwarta mo't day dya Francia. Wen nga raw, binagaanda ka pa iti pobre na arte. Hay, jakmat kit di ilibak, a pobre tayo nanang. Ngam numakan ti saritaan, talaga an arteak. Saan mo't agaputa pobre tayo, kat pakananda tayon iti narugit kan saan analuto amakan. Sa bagay Ay, delikado ti ma-hospital nanang. Awan kwarta magastos. Iso amay mayatan ti aginarte, tanumakan ti saritaan, narigat ti ma-hospital. Ay, no amo talang kumakas de tila ko na. Saan ta kuman aging matang. Naku nampay nanang. Pagbalinan damutan nga ayop ti tao. Pabor kampay mo't adag itilakom anak kao. No awan na saya at ngay bagayo, tatang, mabalin ka di nga agtal na kayo pailaang, Di kay manaktak. Ibagbagak takas makita kit kurang ti proseso. Negosyok daytoy tatang. Amok tar aramida. Wow. Isuro ka para ti pagsaya atam kan iti negosyo. Saan ko akasapulan titulong yo, tatang? Anya? Kas makita yo mat, busy Ado pa'y tinaskan nga aramida. No kaya't mo di tulungan da kan? Ay saan aginanakay kit di. Okay. No di mo kaya't ti agpatulong. Adaking ka dahil ta. Apay analiday ka ba kay? Naan ano ka? Manumot ang tigimatang itilakok itangal daw. Dahil ta di bagbakin ka ba kay? Na, kastapay mo't lang tibagam kanya kay nawaw. Amangan no epekto dahi tadagiti agwarwaras adamag may papanitilakom a half cook. Basol da di abebang. Na,
Apa ni bebang ti pabasulam nga eh. Wan ata isulaang mati nariri. Nariri a pobre. Ay, makapa-stress. Unay kan bakit? Agraman kinapobre na. Iraman mo ba yan? Una, taday tamat ti pudno. Anya? No pobre ka, amom ti pagluglugaram. No daduma ka riri-ariri ngamin, kaslasaan nagpampanunot. Awan maaramidam, no may papaniti dahi taba nagbakit. Karbangan dati agriri, nang runa pa'y no half-cook mo't piman tilakom. Lutuam ngamin anasaya at tapno di da agriri. Asino mo't timayat amangan iti agdardara ngay. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Edita. Wan, naggapuak iti ayan ti kumaray. Ada ka di masapul, mau. Dumagas kayo pa yanana. Gumatang kayo iti lako. Ay, kwa, Pasensya kan, ngam saan kamin amang mangan iti barbecue. Ay nawaw, awan pagdanagan nyo. Tasaanan a half-cook ti lakok, Nana. Pasensya kan, ngam talaga apas pailaang. Umasidag kayo taiparaman ko kada kayo. Tapno mapaniknakan nyo apod no ti bagbagak, Nana. Ay, pasensya kan, Francia. Intun maminsan tulaangan. Fritis da ito'y, Nana. Saanan, napsugak pa'y may. Naa. Umayak to diti ayan mo no makapangpanganak iti barbecue. Ngam no itakit saan pa'y. Anya? Apay nagbayag kayo, Nanang. Nagnaan nyo aya. Iti ayan da Francia, anak ko. Ay nawaw, apay nga ijay pailaang ngamin, tinagnaan yo. Kaisumati kayat ko Among kaday. Kayat nak nga ikan iti fritis itay. Kat, inawat yo tiintad na. Nagkadkadak tauray siya. Mabuto nga may. Nasaya at matno kasta. Delikado nga agpaiso, Nanang. Wan nga raw, delikado ti agsakit. Naluto anasaya at kunana, ngam agdua-dua aklat ta. Husto lang tinaramid yun, Nanang. Saan tayo asigurado no pudno ti bagbagana? Oh, Jojo lang kay. Kukwayon, libre da ita. Ne, itid mo matantila akong Fransya. Pulutanin nyo kada kumparem. Ay nawa, di malugi ka, no? Itid mo matitilibre kada kami dahi ta. Sana balen Awan mo't ti customer ko. Anya? Sayang lang, manmanumo nga minan ti gumatang. Amangan mo't no saan analuto da kita. Amangan no half-cook. Naluto da ita lakay. Pinaburkak. Siguradum lang ta delikado tagsakit. Wen, danag mun aya. Si kamot lang tagparikot no agsakitak ko naktumag bakit. Saan siya ten nga aglaklako iti barbecue ni Francia nga anak mau. Talaga saanan. Nasurok ang makalawasan. Anya, Awan mo't nga may ng customer na. day talaang nga agpaiso Half-cooked to ngamin tila ko na. Day tanga raw. Iso mo lang tinangdadaal iti negosyo na. Sayang launay tinarugyan na. Ang awanan mo aramidan na. Tanadadaal mo tan ti panagtalag na iti customer na kinkwana. No dapat agririkit makaungat. Ibaga na ang naririta kit pobre na mag. Day tati saan nagustuhan ni Bibang. Nagriri ni Bibang ta saan naluto ti Vitamax a ginatang may. Idi kwan, kasta una yan ti unget ti anak mau. Inraman na pa'y ti kinapubri may. Ay, kasanungay itan. Tambay maninda tao. Awan mo't tan mapanunot ko nga ilako. Si kantumot nga main. Ay, amok abasol ko tatang. Si kamot lang tinangdadaal iti panagtalag dagiti customer mo king ka. Naimbaglaangan tasan nag-viral iti social media dagiti half-cook alakom. Awan nga rod tatang. Panya ngayon ti plano mita. Agaplayaksan iti trabaho tatang. Uwanan no dalakit di mabalin na pag-applyam dita. Ag-apply kan. Wan tatang. Sana mabalin nga ipilit mo tag negosyo. No awan mo't ammom nga ilakaw. Agserbi ko mga adal day takin ka anak ko. Di ka makiap-apa kalagi ti customer mo. No addariri da. Solusyonam. Wan tatang. Naamiris kong dagiti bidot ko. Iso nga isardeng ko pa'y man tiag negosyo. Padaking ka day ta anak ko.
Sika, tagdesisyon para itipagim. Bakit kamutan? Ammo, noon nga tirumbang aramidaw. Ay, nawaw! Kas negosyante, di ka agbalin arupat kwarta. Panunutan mo ti pagsayaatan dagiti customer mo. Ited mo kadakwada ti the best a produkto kan serbisyo. Iti kasta kat agsublidaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.